ama sain clear tu te zong zong in zivain chibai kabu ka chu hei tun lai covid-19 bo ro ka wang hianin mitam taktan damdoi in kalte arsa a ten damdoi na kal arsan mai ba ka dak to te po duang ang aron theilowa ten damdoi na kang kal hian lelama chuan hei covid-19 te po hi kaina chance te po oma tin doctor te phone in aron thei kan hanti a online te pon aron thei kan hanti a mai ro chu du ang zan hianin in biak fu te po alom lo theya tin damdoi thili chu riat alo hara doctor in han soi te hi riat mai lo te po ola spelling te po ar lo zia lei thei lo chang te po ma so wang chuan tun tuma hianin pitam takten damdoina kal lova doctor te ron kher lova e kan har sat na alo sut kian thei be seina wangin me chenat na chikhat seratanga bolhlo chuak kan ti chungchang hi han soi kadua hei seratanga bolhlo chuak hi me chia zong hianin no pangte no sente ni tanga menopause tarkun thleng hianin mitinte nei ani a mairo chu tam takero chu enkol ngai lem lo damtoi po ngai lem lo ani a athenero chu damdoi enkol ngai tam tak oma athen phero chu enkol ngai mai rovin chul te po pai ngai na hial te po om theya chuwang chun tun tumai hianin atlang pui kan soyenga ei seratanga bolhlo chu reng hi arim chiat lova athak lova tin nai angte ni lem lova a e film khatiang angte ani khachuanin tlang pui thu in a hlau om lo physiological tiang hi ani a ti chuan seratanga bolhlo chu ki hei no panga po e no se na te po om theya estrogen tamawangte ten han puitlin don hianin puberty kan tia mihring an puitlin don lai hianin alo tam deuh bok thina ten hei thi han ne tanga ovulation period kan ti thin ne tanga ni kuwa tanga ni somning kar anga te hianin bolhlo te po hi alo tam du physical kan tiang te hi ten cholawa chuanin sexual excitement kan han ti a mi pat me chiat na chang na van po hianin a om thei khatiang khanin bolhlo chuaki I enkol ngai lem lo tam tak om theya tin seratanga bolhlo chu reng hi athak lova tin nai ang te ni lova a tui fim deuh arima chiat bok lo chuanin atlang pui thuwa enkol ngai lo ani tlang pui amara chu seratanga bolhlo chu reng hi athaka arim chiat viau ani chuanin enkol ngai tlang pui ni a athen chu bacterial infection kan ti awangte athenero chu fungal infection kan ti awangte ani tlang puya ten athenero chu hei cancer intan turawangte cancer awangte ani thei boka te chuanin seratanga bolhlo chuak ni china ama kan han soi tong khan athak lova arima chiat lova ten bolhlo nge ni nai angte ani lem lo chuan enkol angai lutuk lem lo amara chu alo thaka serte lo ti thi pa tin arim te lo chiate ro chuanin atlang pui thuwa bacteria emo fungal emo ani tlang puya ten bacteria kan tiang chi infection an ye ro chuanin antibiotic te angai thina chunga chuan doctor ron lem lo va doctor damdoi kan han cho tlang pui chu Flagyl kan hantia chung chu 400 mg puiting a chuan ni khata voi ni ninga te kan hantia tini vaginal tablet kan tiang chi hi lo om lo tam tak oma chung chu chet nem han soi taila infa v kan ti te tin thinai kan tiang chi te tin candidcial kan tiang chi te sira handa ang mai chi kha zantin voi khat
zan thum te zan ruk te khatiang khan an sadan zirin da mai tur ani a tin fungal ani chuanin nie kha chu riat tiam te po har mai theya hei seratanga bol lo chuak bong nu te khal ang chi han khoi po a han kom chu theyang mai chiang te po hi om ve the ni a chu tiang ang chu candidiasis kan tia khatiang ani chuanin atlang pui thu in enge ni antifungal kan tia fluconazole kan tiang chi te tin enge ni kan han soyang o fluconazole ba ka chuan itraconazole kan han tia chu kan dithal kan tiang te thene ma chonoma 100 mg te oma 200 mg te oma chu ni khata ve ni ninga te kan han petlang puya tin nei akit ang chi te po hi omta a bol ho chuak thak khatianga chuanin mix infection fungal emo bacteria emo khatiang ni kha chuanin nge ni ain chopol ang chi kan ti nge ni VDM kit kan tiang chi te hi tam tak oma thenem tam tak oma chung te po chu han e mai tur ni a nu pui pasal nei kan ni chuan nu pa e te po kha a thani ten nge ni infection thilte ani chuanin achang chuanin doxycycline kan tiang chi te po hi etil apoi lem lova ten PID kan tia chu long awang te pelvic inflammatory disease tai lampang chu lampang that lo wanga bol ho cho te pom thea chunga chuanin doxycycline kan han ti a nge ni 100 mg za ni khata voi ni ninga tang ani som te po khatiang kha kan ei te thi ni ten tam takero chu nge ni STD kan tia wang te po lo ni thea khang te ro ka chu dam doi bik oma thena chuanin rai lai ten ni chuanin nge ni erythromycin te kan tia 500 mg ni khata voi thum ni som panga de thote ten doxycycline te po hi thathowa khatiang khan ni khata voi ni som panga te ten thena chuanin ni peneduar injection poi kan han te tu na chuna wang de leka amare chual om thawa hek te po hi ka khata voi khat emo khatiang khanin han injectiona are thei mai te po om bokani mai ro chu athabero ro chu doctor te han ron te kha ani ten hetiang bol lo chu naran tam tak te ro chu personal hygiene hindi inti fai ngun hi poi mo ni mei che te hi kanin sil fai ngun apoi mo khop maya thinei lai te hin in sil thalo ten te mi tam tak hian kanin sil ngun jok tur ani ten he ni tin mei chata chon in sil fai apoi mo tin du hun huna enge ni mei che na bol lo chu dam doi kan han tiang chi vaginal was kan ti teng poi man lutuk te po hi a thalutuk lem lo ni heng hian na ti cholol ve theya heng poi du anga man lem win tui thiang lim nen sabon nen fai takin in sil thini la khatianga ngei loin ro chuanin doctor te po pan ni se tin akan ki kor te po hi henga wa te po hian fungal infection te po the ni kan ki kor te hal te po hi akan phoro that lova ni akan phoro lova ni mulova alo ro ka te kan hak mai thin te po hian in fungal infection te po hi the ni chuan chon kan ki kor hak tu te po hi azak mi alo hian ni hian pho ange ni phoro thak mai la khatiang khanin athabik em maya ni salwa ti rowa han hak mai te po hi ching lawila atha in ari no mani te chuanin seratanga bol lo chuak reng arim chiat viawa thi ne na a impol te hianin emo nu pa nia enge ni in polaya in pozo atemo thi a chuak ani phei chuanin heng hi ngai poimo ngei turani chan chu heng hi cancer awang te ani theya cancer in tan na tur awang te po ani thei engpo ni se tuntuma kan soi vekseng lovanga nakina hun tho zo ka kan la soi chho zelanga zo na le cha na hun te po kan la nei chho zel don ya khati zong kha tuntuma kan soi thei tok ni se klome